لكل امرئ إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنة فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. Ipnay kun sumang amal uman Isnin agu Khamis. Amana nakagai agu pagataling Khamis na ipnay sumang amaltan. Guprila anu wallah solang wanu mga tao na ayabu di kinek so amalian na guayabu di prila anu wallah nagyang kutwa 2 tao amata tagu ko letiran surat rata ginawa adi sidang pembicara Allahu Akbar. Adi pamana adi pagilairan adi sidang diisi juga maka itu akatero na di sidang pengginawa na awida kalsan na diterima suamal tau. Ayakatiru ali natigen mana ya inna min muwajibatil maghfirah idkhalus surur ala akhikal muslim. Aya pedi sama ngapali uga takarila nama ka pia ginawang ka ko pagaring ka muslim. Ay nung ka penerilai apa yang kau na ginawang ka. Adi sa tika merilaita nama ata ligu na di pamuliatan. Adi itu kepakai. Ada pat na inu ka penda rumila kami yang kapia ginawang ka. Supaya kapia na kau na ginawang ka sa kuwa na ka surat na ginawa rarangit si ikurar buka. Sa pagila nga sa nakaon subuntal ka. Sa kapia na kaon su ay maana niya na ginawang ka. Sugi importante siya. Nabatabula boron asika makapamang ni sarila ko 2 belalok sa ka. Mira sara silar ka. Na pamang ni kon sarila agini sugu wallah suka pipikiran wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Simba nga sukanda naka sa sakaliam nagupipiin ka suya mana niya na 2 bela loks sa kapipia ayam mana niya na titu kapipia saya kapipiin kaon na aya adab sa kaplok-loks na upaman yan ko si ko kalalakaw na ubang kapugunai sulok saka upamaman ko kambitira na ubang pun katanog susuarang aw man nakataluan na may katanong-tanong ko ikatiru non tabu o sulok saka na di makaanagan ama pa katanong ko sukatiru ka di ganyan kun na so mali na nakakatiru na ayang kon petiru ibarat yan natiluan na ka na tiga makulay inakulay ha? At yan may kaso keras ka na di nga dito taluan sa kulay. Na may kaso ama ka na da kulay ron. Di na sina ka na da kulay ron. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So gina ni pipian. Kaya kisulda no ko surga na 2. Gina ni miya ka da laki kisulda ko surga. Taqwa Allah wa husnul khuluq. Kalaksi ko Allah nagugapi parangay na pagampagan niya pipian nga sa parangay na so 2 belalok sa. Pipian na kaso 2 belalok sa. Sa ubang kapag ringasa baga di makap music kasi sa sudawalad niya nuto ke bebayaan na mamakin ha? Miya benda lawangan ron miya kanugsi kuguan niya miya panutu. Agi yung kutwa mbet ya suina yang sa Quran askanya na di music lagi di sira di niya kungang utwa music na piala lagu niya sinayan ay lagu niya sa Quran ay nilubadian nakino inayan sa Quran na miya kapanik soya maana niya na inayan na ayam yung manin na siwatayan na dibunta laria na dibunta la amo Allahu Akbar. La hawla. Ha? Bangap keringasa so 2 belalok sa aya pitero Rasulullah na ubang kon matero sukatero auf aya ikan tagama nagyang kutwa auf nagyang kutwa kapanan ng taka berat na tinauli tinda ka ginaura kuang ko tiya oso amana nagura yan nang patta aya kan gumilawan ya usa sa may petinda sa company punag na sa lawan taman napasagan pun ka nati ka uli tinda ka nati ka sawat tinda ha bagi sukay sa ito ka duwat pamasakaro or kakang Swedish ya kenapa lagi ako kini karin bitu ka ina ka nati na sukay ako nimbuta ka niya na doon pag-isukat. Ikadua, pipian ka, nasukman sa mga loks, na pipian niya sa watayan. Pipian niya sa watayan. Ayaw kita pipian niya na pengkristuan niya. Pamako sa kaina,
nama pakasusungka kugatas ka. Nagyawidakal na tiga di kung pagkasusun nakamaga na ipagaloks. Ana di nagpakay. Basta ad na kapaparunian. Akna baad na diferensya. Upagapon si ikwaya maana niyan na. Rana buka. Tau di nga pasus sa sugatas ka. Nagaskatir ka sa luwan mo. Di nga pasus. Ginan maana niyan na kailangan nakanggustuhan na ka. Sumamusuan makapanggustuhan niyan. Na ayamala. Namit tunay kahon so kabinarian ama pe imbutunggo nangaran. Angayno, nasano nga na maurina tad'u asma'akum wa asma' aba'ukum. Ay tulur kano na sumanga ngaran niyo agus sumanga ngaran o mga ama iyo. Naman na so pinidungga. Ay ama pe imbutunggo ang ngaran kana, ang ngaran wata kana ama pe ang ngaran. Kenapa lagi ya ayak inimbutan ng wata kana coronavirus na inibutunggo si COVID-19. Ha? Adun po namin yan nagkakanyangaran yan na sila ko. Na ayaw pagang-pagang na kitaluan sa alungan na mori na sumangaran nila na Abd. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazzaq, Abdul Jabbar. Na mapasado ito na sumanga sa ngayong mga nabi. Aso Muhammad, na mapasapasado ito na suda ang mga maanan niya. Na mapasapasad na suda na maanan niya. Ibarat na sila ko si maanan niya na dilindugan, si Dimalutang. Berang-berang san amangaran. Ha? Si Obama. Ada mana ini betul yang wata na si Obama. Allahu Akbar. Ada mana manta ini betul yang wata ya nasi Duterte. Ha? Agi idulian. Itu ke pa. Ayamala ka pipi nga wata ka nami pangendeong konso. La ilaha illallah igida amaka pagasuat firman. Tapi balsen konso Allah. La ilaha illallah. Lagi di pagibal sa nakaw. Napapura, ano di ka pangalayan, na itong daw na close open. Close open. Na malumya ka sa kumimput na tigagina naman. Tayong 8-8 na, pataas, pababa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaya ka umamaya ka lamang buswata ka, na din sila maranaw. Ha? Na ano ka pangalayan? Nag-close open ay pandapat ka katumulong na kiyaruan sa maruang ng bangon na lakaban sa pinto na maral sutaw. Allah. So ti kumangalok sa inong kakamadaman nakakiyas sa bayang kano kaming daray nung kano. Kano gunos sa daong apaguraon sa dapat. Badi na kano gunulo apasugad sa patula. Ikay na ikaday ka na namubangsa. Miyasya na tanong kasya mato kabayaso kaya o manusia. Gingno karyalasok pangin mo ubangsa. So paawing guwan na bantugan sa masay mantuay. Allah. Aba di benar. Ay man to mapi mama manguda. Nami ama sa gis ano sa sarwarya na mao. Libais. Na doon maswat ka pya maritian sa lubot. Sumamusuba inayap kebebayan yang ditar na sundidar nuari niya. Allahu Akbar. Nami buka tepat si limit nagagamitan niya sa kuriku. Nagintiga sa kardunya. Bangaput mabel lagi yung foto bagwa tao at tumipad. Lagi ayam manditar yan na sunditar nuari niyan. Lagi ko penuh nagagamitan niya sa rarap nagagamitan niya sa kuriku na tigwa mer sa bae ole bukain ka din kagina ni kabaya ka. Na mapiab suto. Marataw. Ha? Suginan ipipian so miya kada pipian lagi din na so derudupa so seringan kaya mana niyan naginawai agus ulang na mga tao din kadimikuyang pata. Na sampurna na sukipapan tag na kasi iko. Kay giyuti kisul kasi iko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. So kailangan sir kita no nagipman ang kaya kuan kaya umartan ang kaya Idul Adha. Nayama pa siya na muto ka paginjuya. Pamana may lenga sup dengan na makalalangas ka. So pamilya nga na kilala ka pagkawit ka sirang mga diserto. Pamaw kugugangan na miyawit ka sirang sa agul. Ha, kaya man to na kuya iman to ang COVID-19. Udi na kugugan na si ko api adi ko na si mga lawasig na diyan dipipik ni. Pagawid ano saya na dugo pato. Na pagkangan ron Allahu Akbar. Lagi ang puta pagkinyo na simba. Ha, kaya di kugugan sa kambing. Aya pa nung makasumbali ka sa kambing na ano yung mapagudubo. Simba si iko Allah. Umanisati mana bumbul agi yung putas yung bali ka kambing na sa timana mapya. Masya Allah. Sa timana mapya na mala adi sa dunia. Allah. So ginan imapya kung galabukan tanong riano to. Na miya tiroan sa kaya lagi di kaya si Habib. Aya maana niyan ad na mga programa ngata nakawid na nga tarpaulin.
Anda penumbali na kana mga sapi ay sasarigrakan kay mga masjid panunumpangan yan. Naruwa ko yung diri si. Kaya sumbali namin man to na mga sapuluti man. Bumi magagay man to salungan na mapasadami. Agaya programasan na sumbali namin. Nas petula dami, ako so tarpulin, taman si ko kipendawag nun, pigilin ng mga Arab. Mga kupon, balasan wallah sama dengan lamapya. Agi yung gutua kapupunan niya, na malang gutua kapupunan niya na si Dr. Said Al-Asbahi. Asa kanya ni mala kapupunan nanan, kung mga pagarin yan, ang mga Arab, ayran may kukurdinita. So imamian gamin na, ayamanan niya na di mapipiya ginawa niya, pakapagarin sa kanya wallah, so mga pamilya niyan. Sabo po din sa nga sa sambulaya. Panyakit, bala-bala sa nga wala sa madang lamapya. Na ino ka, di tanubad petulad, di tanubad di makatutuna kung mga pedauras. Na ubod tanubad kasumpati ang kaya mga bendingan tanong. Prilaya ko niyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dia kami kait orang nang. Lapangilay na Allah na miyak kalala. Ano tanong din na diyan kaya limo na katanoan na laman ako to alim ako puno to alim maro si tanong na tanong na mami nakate kaya bugan tanong niya man sa buno sa dito na ibo ko na sa madrasa laman ako tanong mo Allah oy na laman tanong sa Allah kami ni sampay tanong sa isa diyan nga Idul Adha di tanong ni maka kuan di tanong di bagan bersama kaya alhamdulillah sa kapag siya lalagyan o na makabagay sa may kuhan programa na alhamdulillah si Sadian kaya pangilin na no Allah o ay sa dun sa kapag iliw kadiya yung mga galpukatado na palag na ras high-tech o ay so pamilya di tanto alhamdulillah bagay ka doon sa isang bahay to ando o kaya ko dili kung tanong sa kaya hindi la adahan pangatutulog-tulog tanong at yung utawa mga programa aso-aso at si ikaw alhamdulillah dito assalamualaikum Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. Mas tamaro ka, bro. Kamala. Dasin. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuan na ka suka Sama ni Nabi dan andi ni makapun lagi maya. Oh ya, bagian ka iyo pamakakuan. Kurban na si ini makapupuon si sagyang ka iya mga pangkatang sa Turkey. Apa enggak kau tu dia apa enggak? Ako tawag international na. Ate. Kuan Malaysia, Syria, Palestina dan Negra di Payamanan yan. Sini makapupuon sa sagyang apito pamilya. Oh. Kata. Sa ato pa na sini po sa Malaysia, Syria, Palestina. Alhamdulillah. Okay, sama niya na sini makapupuon si sagyang Ayub bin Saleh, si Komila Jamila binti Khatis, Hasrina binti Hasan, Aman Nur bin Abdul Salam, Saida bin Sarapan, Abdul Raub bin Sahul Hamid, Wita binti Abdullah. Syukran lakum. Nagito. Pandalamatan tan wagyang mga bangsa tano inibigiran si sagyang Mahad Abdul Hamid al-Islamiyya agyang isa sapi kurbaniran si sagyang Mahad tano Mahad Abdul Hamid al-Islamiyya. Sama niya nan ay mambuwa pertandingan saya si yang kau kita sagyang malay panagudtaman si Muhammad agyang si Haji Siti Nabila. Syukran lakum. Alhamdulillah. Masyaallah. ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.